Selama duduk atas dunia mesti menghadapi ujian-ujian Allah. Tapi kalau kita dalam rahmat, dalam kasih sayang Allah, kita sempurnakan segala ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah lah semua akan dijaga oleh Allah, akan dikawal oleh Allah. Walaupun kita bermusibah, walaupun kita berbala, perempuan. Apa saja bala, apa saja musibah yang berlaku kita nak pertolongan Allah. Fizikal boleh berubat, boleh apa, perempuan. Tapi kedukacita kita dengan manusia, kedukaan kita dengan problem kita, dengan kesusahan kita ditimpa-timpa apa, itu tak ada obat melainkan dengan ilmu. Sebab tu hati kita sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rela kalau hatimu menerima bala. Reda. Terima. Kenapa, perempuan? Itu hadiah daripada Allah. Alhamdulillah, Allah telah pilih aku menerima hadiah ini. Kena kata gitu. Kalau tidak, bapalah aku yang kena, orang lain tak kena.